ngelinye ilanga kwasuka inkosi yakwesinye isizwe yabona intombi kulesi sizwe ethe inkosi ingagani kwenye indawo eyithanda. Intombi ngifuna uyoba uNdlunkulu wabanye uNdlunkulu. Yayisithuma ingceku zayo. Amani ngikhulume nale ntombi ngifuna izoba uNdlunkulu na. Sahamba inceku yafika shaphansi intombi yathi umthetho walesi sizwe awuvumi ukuthi uyogana kwesinye isizwe. Le ndaba sikhonza izinto ngixoxela ukuthi noma ubani akekho kufanele akhonze unyazi abuye akhonze enye inkosi. Inoma ubani olapha ezikwale ntaba akazuza inhlanhla yomthandazo wakhe athi ngiyofa ngifele unyazi. Cha ngeke ngivume inkosi. Base bedlula behamba beya kubazali bayo le ntombi bafika belikhuluma udaba bayincenga le ntombi bayincenga abazali baphuma egiyeni bangena neutral. Uthi uJehova ngelinye ilanga uthange uthi ufike umuntu wathi manje intombi yami iganile. Sengikhuluma le ekhaya ke manje. Iganile. Igana umuntu ongakholwa. Hawu wenze njani? Uthi umuntu hayi usho uJehova uthi uthe hayi bathi abafowethu angithathe ngoba akusiyona yami ingane eyabadala. Umthetho uthi umthetho uthi angathatha. Oh bathe yabadala. Baba bathe yabadala akuyona yami. Ithi uJehova ngithe hamba uthathe udle. Bangena neutral abazali. Balifaka igiyeli emva bathi ingane yethu hamba uyogana inkosi ngoba inkosi ithi ingane ngeke. Inkosi yalelizwe yathi singagani kwesinye isizwe. Bayincenga abazali. Bayikabisela ngesono. Bayikabisela ngenhlanhla. Bayikabisela ngakonke egcineni yagcina ihamba nenceku intombi iyogana inkosi ongeyona yesizwe sayo. Kanti hamba uyathandaza. Kodwa ngifaka umthandazo ukuthi nathi funa kuyilona loyo azithandazele ngoba kusilonishwa ibhadi akusiyona nje ukuthi umuntu usukwenza ngamabomu ukuthi kutholakale engasalikhonza unyazi. Kufika into efikayo engaziwa nakuwe ukuthi mhla ifika iyofika kanjani kodwa uyivika ngomthandazo umntaka baba. Amen. Yahamba intombi. Yathi mayifika intombi kuloyamusi wenkosi yafika yafakwa endlini kwasekubuyisa izilwane kuhlatshwa kumukelwa umakoti ongenile phakathi komuzi. Yasithatha isivalo lentombi ehlelwe uNkulunkulu ingafuni kwenzeka into engayithandi ngoba ihlonipha bayo yasithatha isivalo yasiphusha kwasekuvela umkenke phakathi kwesivalo neframe. Yasima iguqa. Yabona umfana ethi shalu ngoba sokunomfanto yabona umfana ethi shalu yasithi kushike yamshikiza lo mfana wathi qala wasebona umfana uhlubiza umakoti endlini. Waqalaza umfana awuthi akekho nombonayo wabotha abona umuntu wakhulu kude ngaphakathi endlini ujabulela ukubiza umakoti. Uthi umakoti mntanami mfana wami uyaphila uthi ngiyaphila uthi uyasazi sinya sembuzi. Uyavuma umfana uthi lalela ke. Uyabona nje bakuhlinzwa nje lapha uzongisiza ungitshontsele sona. Uma sawufanele siyolahlwa usithatha sengathi uyosilahla bese usithatha usifihla ubuye uzela ngokuphintwa enhle ubuye naso uze lapha endlini. Wenza njalo umfana wasithatha wadwengula wabheka le angathi uyosilahla wayesebuya wathi qala washo phakathi endlini.
Mthethwa funza intayi intombi funza intombi uthi ngiyofa ngifele la esandleni sonyazi bahambile abantu bahambe kahle abahambile vele ukuhamba kudaliwe kodwa siyacela Nkosi ukuthi uyikhumbule intandane eziseledengwane kodwa ukuhamba kudaliwe muhle umuntu osehambile efele esandleni sonyazi asazi thini ukuthi sijabule ukuthi sisaphila nje sofela wangena umfana yayisithatha lempahla eyicelile lentombi yayibeka phansi yahamba isikhathi lashona ilanga yangena inkosi izodlalisa phela umakho uNdlunkulu omhla ofikile yathi mayingena niyazi ukuthi ngenwa kanjani yadlalisa yandlala ibhola yasusa goalkeeper yakhuphuka nalo idahe emapalini yathi mase ilapha ku penalty spot yasibamba intombi kahle kancane indaba ezitha sacela ukukhuluma nawe makufika Mthethwa ubosho uthi kahle kancane dimoni ngisacela ukukhuluma mina ngilandela uNyasi sacela ukukhuluma indaba ezitha uthenga isikhathi ngena undaba ezitha yayisibuthatha lo mthwalo ewucelile kumfana yayisiwehlisa yafika yawubeka esithweni sangasese yavala khuluma Ndlunkulu uyajabula ukuthi sethola uNdlunkulu ngathi ngisemncane ngagula kakhulu ngagcina sengimilwe yinto esithweni sangasese hawu yini leyo yasithi yasibamba isandla yathi lethi isandla yayibamba yasesihlakahle isandla sehlakahle isandla yafika sibeka kwathi itinya yagcuma inkosi kwabanda igazi yaphuma yaqoka yaphumela eminyango kwasekuseni yabiza ingceku yasithatha lo mntwana nimphindise ekhaya zathi zihamba ingceku zazijabhile nintombi mayibheke ebusweni ijabhile kanti intombi ngaphakathi ithi ngiyabonga Nkosi yami ibuye nomntombayo kungathathanga ingonguluzi yakhamasu ukuthi umntombayo ngoba inkosi yesizwe yathi intombi yale ekhaya kayigani kwesinye isizwe manje umntombayo abazali bayo bafikelwa uthando lwenkomo zenkosi bafikelwa ukuhlonipha ithi intombi hawu nihlonipha le nkosi ngaphezulu kwenkosi yami wancika kuyo uNkulunkulu yabuya nomntombayo yakikiza intombi bathi behlupheka abazali wabelindela ukuthi uzoqhamuka inkomo zenkosi kwaqhamuka yona ihamba nomntombayo uphelele